Nā, kei te kaha whakahe ngā uri o Ngāti Hurunga Te Rangi, Ngāti Kahu me Ngāti Tai o Tū i te rohe o ngā puna i Rotorua, i te hiahia o iki whenua o Aotearoa me te kaunihera ārohe o Rotorua, ki te hanga huarahi matua ki roto o ngā puna. Hei tā ngā hapura ki te whakatūria taua huarahi matua, ka wāhia tō rātou rohe. Ahakoa pēhea e kore ēnei o ngā uri o Ngāti Hurunga Te Rangi, Ngāti Tai o Tū me Ngāti Te Kahu. E whakaae kia karia o rātou whenua tuku iho, ki ēnei o ngā whenua waiariki o Papārua moa, e te kaunihera o Rotorua, me te umanga waka o Aotearoa, hei rori hau mō taua takiwā. Mena ka mahia te huarahi e hiahiana e te kaunihera o Rotorua, ka pēhea te wenei whenua. The impact on our environment, the impact of the health. Already our people are suffering. Already we are suffering from the impact of heavy industry that was put upon us by the Rotorua District Council. I raro i ngā tikanga hanga huarahi a te umanga waka o Aotearoa, e rua atua no ngā huarahi kei te ata whirawhira hia, hoi hei tāte iwi kāinga nei, kei te aro kore kē taua umanga, me te kaunihera o Rotorua, he hohonu atu kē ngā hītore e pāna ki ēnei whenua. Just over here, behind me, our kaitiaki Te Ruamano resides here. And as I had brought up at the hui at Hurunga Te Rangi, if the motorway does go through, what happens? Will our kaitiaki Te Ruamano still be here for us? Kei te huna o rātou whakaaro, kia kore mātou e mōhiona ki o rātou kōrero. Hoi anō kei te kahatunu mātou ki te whawhai tēnei kaupapa. I tēnei wā, tatake ki te whātekau mano, te rahi o ngā waka, e haera nei runga i tēnei huarahi o te ngae i ara. Tae noa ki te taurua mano te kau māwhitu, ko tērā e wāriu hia ana, ka neke atu ke i te rima te kau mano. I wai atu mātou ki te umanga waka o Aotearoa, engari i tēnei wā, ka rea nō kia hoki mai he kōrero. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.